Yabe tala po din kapasalamatan ng makatuking pamilya, nganing misang ini, Victoria Swing Pineda and family, Luciana Capili and family, Santos family, Edward Timog and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Elio Angeles Jr. and family, April Ann Cambronero and family, Almario Juan and family, Engineer Raul Canlas and family, Mr. and Mrs. Johnny Galang and family, Lourdes Macapagal and family, One Pine Medical Drug and General Merchandise, Jocelyn Noble and family, Jesusa Roque and family, Alexander and Arlene Rodriguez and family, Danilo Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Arnulfo Cayanan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Rico Sabado and family, Rita Orton and Tanedo family, Anthony Fernando and family, Mejia family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang, Mr. R.B. Sarmiento, Mrs. Gloria Sarmiento, Zenny and Remy Mercado and family, Roger Arceo and family, Nelson Simbulan and family, Anita Likup, Marie Lascano, Roxanne Mandap. Manalangin tamo naman po at iyabe talo king panalangin ding special intention dereng makatuki. Abelardo and Lourdes Sailo, Arnel Terado, Janet Terado, Anilonel Terado, Ronald J. and Naizaz Yumul, Felipa Capili, Jezaila Eve Niliosa, Carmela Joy Di Macali. Para karing malagwang kapaldanan daring makatuki, Rogelia Taginod, Raven Jan Carmona, Alexander Joseph Rubio, Emerita Amnan, Peter Mier, Adoracion Manalo, Caitlin. At para mo naman karing kapatatamong mayaon na biye, manalangin tamo po para karing alangangang kapayapan daring makatuki. Javier Pineda, Patria Antoinette Beltran, Gabriel and Fe Olalia, Mercedes Wangco, Joseph Anthony Rivera, Monsignor Jose de la Cruz, Marciano Lopera, Leonardo Reynaldo Macapagal, Bernarda Dimna Macapagal, Maria Vicenta Rivera, Pedro Lianco, Beatriz Mutuk, Ernesto Supan, Honavi Honorio Swing Pineda, Cesar Marcelina Agida Dominga, Victorino Capili, Demetria Pituk, Reynaldo Chomico, Hilario Felicissimo, Jesus Aguila, at Felipe Pineda.
So, so, so.
pa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo, Amen. ing grasya at kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayungan. At keka antimon. Kapatad, kaniting katlo ng aldo ng kekatang pamagsimbang bengi, nga naning kekatang tema ng Pasko, bigaganap laring pangarap tamong maging meto nga pamilya. Kapamilataning tango ng San Jose, king kekatang Ebanghelyong damdaman, tunepin, makabuo tamo king ganap ng pangarap ng Diyos king kayang pamilya. Kapatad, bayo ta maging karapat dapat magbasusi karing banal na misteryo, kekatapang aduan king kayang pakalulu. Aminan ko king Diyos ang mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pompamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita yung panaga po kang nuwa na Mariang Kapilan man Birhen. Karisablang angel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa may ipayang totoo, pakaluluwa na katamo, king pamataw daring kasalanan, dalang tasana king biye, alamangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Ginoo, ing paninayin ming bayong pangabait ning bugtong mong anak, iligtas na kesana king mabayot na pabakle at pangilipan king kasalanan. Itiadan mi keko, O Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiyat maghari kambemo at ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Lawan yu ring aldo daratag nala, ing ginuya ing magsalita. Potang ipaltoke ing metong abanal asa nga para kang David, amiral antimong tunay ari, at maging pantasya. Patupad king ustisya at katuliran, king kabilugan a kayarian. King panaunan ning aring ita, ing Huda maging ligtasya, at ing Israel mi panatag yakabilyan. At iniing lagyong iyaws ta kaya, ing ginuya ing magligtas sa hustisya tamo. Akit yupin, ulinita, king dingaldo datang la, ing ginuya ing magsalita. Potang ding tao enalasumpa king lagyuko, antimong Diyos amabiye, ameka pilwal karing Israelita, iba't king labuat ning Ehipto. Bagkus, sumpala king lagyuko, antimong Diyos amabiye, ameka pilwal karing Israelita, ay iba't king labuat ning amyanan, at iba't karing sablang kayarian, anon nula kinalat, balang makapanoknangan, king sarilirang gabon. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Salamat, salamat, salamat o Diyos, ing amano ning King panahon along kasing katuliran, ating ganap akatuliran, ang aking kabilan paman. King panahon along kasing katuliran, ating ganap akatuliran, ang aking kabilan paman. O Diyos, pagkalugmuking ari ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki ing katuliran mo, baning panibalan mipnong katuliran ing balen mo, at ding kalulong memalen mo, king alang pamangabiran. King panahon na lungkasing katuliran, ating ganap akatuliran, ang aking kabilan. Uling sa gipanalaring pakakalulong kaya mamaos, at ding mangailangan at tutong makalunos. Kalunusan na laring may na at alang agyo, at iligtas na labiye ring pakakalulong. King panahon na lungkasing katuliran, ating ganap akatuliran, ang aking kabilan. Mipuri ing Ginoo, ing Diyos ning Israel, abukod mong makarapat karing makapagmulalang bagi. Mipuri kapilanman ing maligayang lagyuna, kumapnuyas sana ing labuad, king ligaya na. King panahon na lungkasing katuliran,
baleneng Israel, talapamyening kautusan kang Moises king Sinai, datang naka, iligtas mo kami, king kapamilatan ning mayupaya mong sikanan. Inginuman tabi aket kayo. Pamamasaging maya pabalita at pangkang San Mateo. Ngini kening pangapalyari ng pangabait ng Yesu Kristo. Imaryang imana, makatamuning makiasawa kang Jose. Dapat bayara ikwang miyabe lintoyang milam nani Maria, king upaya ning banala Espiritu. Iyoseng kayang asawa, pablasang tao yung banal, at enepuring ni salbag ang kamarinayan, king arapan daring tao yung Maria, inari na king lubna, ing kawanyanan niya mong lihim. Ikuana ng ayari king lub na yung dapta na iti. Inyang ingangaling ginupe, pakit ya kayo, king meto nga paninap nga na. Jose ay anak ng David. Ikatatakot tanggap kang Marian timong asawa mo. Uling inganak adarala na king kayang atyan, pingagliya king upaya ning banala Espiritu. Ibait ning meto nga nakalalaki at iga palagyuan meng Jesus. Pablasang ing mga abos karing kayang kabalan, karing karelang kasalanan. Iting sabla, may palyari, banting upayang matupad ing sinabi ng ginuking kapamilataning propeta. Ing birhen, ipangagline at ibaiting meto ngayon nakalalaki at ausandeng Emmanuel. Nga naware, ing Diyos, makasautya, busal tamo. Inyang migising Jose, ti paranangan itang inutos na kaya ning angheling gino. Tinggap net inuli king balening asawa na. At ing Maria, bistaman ela pamisiping antimong miyasawa ilang adong Jose, baitning meto nga nakalalaki at Jesus, ing naging binye ng Jose, king anak. Ing maya pabalita ning Ganiting kayabakan ng katlunang aldoning kay katang pamagsimbambengi. Palakpakan tayo pa ang Ginoo. Maya payamak po, karing sabla. Good morning. Medyo katluta, nakapot kalima. Babayat, bagyakan yan. Nyabala may bawas ng mga 23 kare sinimba na hapon. Po. Pagkaya kanyan, po ang bandang kapito, kawalo kasyang tagal na naman. Makayang tabi Pilipino. Po. Putang mo muna nakatakasigasiig, putgayi, pahinayang pambagya, kay tagal tamo. Okay mo po ita. Po, importante, iking may tatagan na Chuko, Ken. Binggitan kaya po yung tema, yung kaya major theme, ng Pasko, metong tang pamilya. Pero ngayon yung sub-theme, ng Pasko, bigaganap na rin pangarap tamo, bilang pamilya. King kaya ebanghelyo, dimdam tayo, in kayusan ng San Jose, the Annunciation of Joseph. Balata mo, Maria yung ating Annunciation. Ali, Jose mo naman. King Limdam ng Ebanghelyo, Matthew chapter 1, 18 to 24, in kayusan ng San Jose. At kinipin, nung nano yung plano na ng Diyos, migaganap, uli na ning pamanungutamo, king balang medong at medong kay katamo. Munang diri, tungkol ka rin paninap. May ninapya kasi Jose, kay katang Ebanghelyo, paninapya, ing anghel, magsalitay kaya. Tungkol ka rin dreamers, nepo.
Nelson Mandela, meron nga pong great leader yan, he was in prison for 27 years and still became a president. Ne po. Lesson, you can be anything you want to be no matter where you have been or what you have been through. Malyari kang maging nino, agyang nukan kami ni batan, o naning milyari pa keko. Ne? Tungkol ka rin kay katang pangarap. Pag ang matwata na, eta mo tutok ng mangarap. Ne? Makaya mo naman, meron nga magaling na football player, nga ng Lionel Messi. I used to serve tea at a shop to support my football training and still became one of the world's best football players. Kanita po, mag-serve yan siya, karing restaurant, Lionel Messi. Ne? At siyempre, Steve Jobs. Din kayo nakanbalo de po, founder na po ng Apple Company, ne po, computer. Bali po, Steve Jobs, niyang mo muna kalulularen, makipag-sit-in niyang mag-aral. Mag-aral yun. Tapin, alam mong pamayad king kayang matrikula. Makitutudya ka rin kayang kaklase. King lapag. Kibat mamulit yung boti. Itang Pilipino gagawin tayo. Diyat ang boting ni kay mas kinukan ng sedala. Diyat ang buko, Coca-Cola, Pepsi, etc. Kibat linisan dala. Kibat pamisalida largo. Dito. Iting gagawa ng Steve Jobs muna. At manya diya pang free meals, karing simbahan. Bantarugo, makapanganya mo. Pero ng milyari, o yan, yung founder na ng Apple Company, yung Peka Margula Computer Company, kiti Mabilgayato. At yung Kentucky Fried Chicken, Harlan Sanders, bisane ka nang mag-suicide. Huling balang business sa luba na, o itapin, palpak. Ipamanmegong pisa, bisa sarano rin kayang kumpanya, din kayang bubuklat na business. I was on the verge of suicide nga na when an idea of opening a restaurant hit me after I retired as a cook in the Navy. Meting yung cook ng Navy, tapin, telakad ne, yung Kentucky Fried Chicken. And the rest is history, ne po. Daning lesson na nita, nothing is ever too late. Too late is a language of failures. Your future can begin at any age. Don't ever let age limit you. Alang matuwa ka rin paninap king bieta mo. Ne? Makanyan man, king kay katang ebanghelyo. Joseph had a dream. Mika pangarap yan naman ni Jose. Siguro simpleng pamilya. O yan piningpalsinta ng Maria, Mikasal la, Miabela. At the same time, Mika anak. Ne? Simple mo yung pangarap na pero at yung pangarap. Ne? Pero makanyan man, magumpisaya pa mo. At tinengi kita problema. Sino kuya? Pero pekibalak na yan. Minisip na yung sumuko na. Ba, at may pa kanyan. Makatangunong kasal Maria. May akit Maria tineng laman. At mabuktot na yung Maria. Kaya po man miyabi, kaya po man may siping at mabuktot na yung ba, at makanyan nga na, ne? Tapin, hinggawa na, uling makatuliran ni Jose, very prudent ya, King Bena. Minisip ya, migugunam ya. Balak na kawan na niya mo Maria. Tuk nang punay pangarap ko ngayon. Tuk nang punay plano ko ngayon nga na. Pero nanggawa ng Jose, may tudtud ya at king kayang tudtud, o'y tapin, migsalita yung anghel kaya. Kalupa ng San Jose, itamo man at yung tamong pangarap. Ngayon ireng pangarap tamo, neng kay, elam matutupad. Elam magaganap. Nang gawan tamo, tuk ng tana, deng alwa agad ang sabihan failure lang. Because my plan failed, I am a failure ngara. Po tutuita. Dakala factors, ot emnamburi, at etamo control nga gana-gana. Na po rin sabihin, mig-fail yung plano mo, failure na kapin. Actually, your plan failed, but you are not a failure, ne? Giving up is a compulsion. But do not give up, ne? Makalungkot, di nga luwagan lang susuko. Dasinduing mayab ng pangarap. Yapin siguro, sabihan kang karingabitang kapatad, kasusuko. Susuko, king kay katang biye. King Ebanghelyo, di na nakatang pamamaralan ng gawan, putang ding kay katang pangarap pa rin, matutupad. At lumbage, nepo. Number 1, tuk ng kapamo. Nengkay kasi nakataka-busy, o busy-busy hanta mo. Di ang acting like busy bodies nga ra, bala mo rin ang karakalagagawan, yung at yung kitang medo nga parokyet, yung kayabe, imisis mapagal. Amo nga na ako kapagal nga na. Mapagal yang mapagal. Bala sabihan, amo nga na ako kapagal. Ipagpasan Fernando, may maling ganyan. Tapos may itong imisis sing-sing.
Sasing-sing yang sasing-sing. Among kasakiting biye nga na. Among kasakiting biye. Nano mo kayang obrang masakit nga na ne. Ay, oy tapin. Itang metong naman, ausan kayang Mrs. Itang agad-agad. Itang tarantado. Tintarantado nga na. Mga tarantayang mga taranta, ne. Itang agad magpanik yan. Malati mong problema, pakadagod-dagol na. Oy tapin, daratang lareng bagay makanyan, nanggawan. Potang mapagal ka. Pota, masing-sing ka. Pota, anak kakarakala reklamo. Tuknang kapamo, nga na. Painawa ka pa. Take a break. Take time out to gather yourself. Rest a while. Joseph slept and he even had a dream. Then ping mato sabihan daw, tuturan miya yan nga na. Matutud ka pa nga na, ne? Tuturan miya pa nga na. At yung katinga po hiking society nga na. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwas ang gumawa ng di mabuting bagay, etc. Mabuti pa kaya matulog ka na lang ng mahimbing, nga na, ne? Mabuti pa kaya matulog ka na lang ng mahimbing. Tuturan mo. Agyang po, ne kay puta kalupada kayo, deng senyor. Deng kay bengi, anak kanya manatutod, may pagising ka. Susulot la rin problema. O kaya, di nga aluhang kay katamong suliranin, ne? Nanggawang kanitan ka, isipan mo lang. Isipan mo lang. Kay patutod, metong ng oras, kay patutod. Ayak kondisyon kayong sarili ko, nang sabihan ko, bakit solusyonan kayong problema ngayon, matutod na ako pa, bukas ko niya solusyonan. May patutod na ako kanita. Bakit ang kakaisip ko ngayon, mas solusyon niya, aliyang. Matutod na ako pa, bukas na ako mo magsolusyon. Tidturan ng Jose at itapin, migsalita yung angel. Kaya, if you are doing the same thing, why do you expect something new? Tuknang ka pa. The same result, it might take another result or in another perspective. Nepo. King Pepo Banwa, pubal pila ng doktora kasabi ko, kasangguni ko. Ating doktor ni kahit tapatana ka, king kekang bili, ne? Ay, Diyos ko, ni kayo makatakot lang niya ko. Putang sabihan na ng desisyon o nung nanang diagnosis na ng doktor, manuki kong kayabe ko. Putang sabihan na tinakong cancer o makanya namin biye mo, makanya nga na, tikpuk Dr. Abalo, pandaretsano rin pasyente, ne? Masating naman kayong approach. Putang paulo ka kayo, nakadinan panulo. Nakatambing din ng reseta, panigaralan na kay pagkanita, nung nanukos na ning kekang sakit, yung tura na. Worry prevention is more than a cure, hanapin, Nyapin sabihan, o hindi po yung panibatan ng sakit yun, tuk ng kopa mo, sisindi, may kayong empaisema na ka, anak ka makatalik sindi, o gyang nan panuring ibig kayo nung sisindi kayo, o yan, ingke kayong empaisema, matindi ng matindi, paglokon niya yung sarili niya, munta ko kay doktor, naman tukin yung sasabihan, wapi naman, tuknangan yung pamanyende, diabetic ka, tuknangan yung soft drinks. Ay ngayon po, magpaskuta ka niya na nakarakal mga nyaman, ang mga yamon, kaya di sabihan, ati naman panulo, ali, tuknangan pa, nung naning dahilan, o ba't makanyan, keng inom, may sira na kadungos, ate, pancreas, ay tapin, at yung pa, ingke kang kakainom. Tuk na nga, ning pamaninom. Makay mo naman, deng sugarol. Sorry, kaya nga ba kumaran, Utang uli ning sugal. Si Map, pubalo nga pang online sabong ngayon, lana yata, Online games sa tinpa, o online gambling at chupa. Kanita karakalami pa pati may asawa, may kakawa nila, uli na mo na ning, sugal, At yung pa po niyang kendadik parokya, at yung pa pong mag-suicide. Keng parokya ko, tulang mag-suicide ganito uling. Dabalo may kamargo lang utang keng online sabong ngayon. Kanita, di na nakapera, pan makabawi ka, ali, tasugal na ka na naman, tuknangan mo pa. Yose may tutod yung manyaman, may kapaninapya pa. King kayang pamagpainawa, may lawak yung panalawi. Another observation, today's generation is the most sleep-deprived generation. Kulang tapo ka no tudtud. At tatandaan yun yung malatita mo, patuturan na katangal do, siesta, Ay kami po,
At ikeng papakit ang siping mimbali, dating yung bandang alas 12:30, alauna, lawi na kami, numatod kami. Anak kaya takot kayo, itang bapa ko, patutura na kami. Puntala na kami ang Manalbekong student canteen, no? Kaya Itbulaga, o na ano. Ay, patutura na ka. Makanyan, matud nga na. Yung nung kupo seminaryo, at ikeng ausan siesta, matudal do. Ika pwedeng magkainging alauna hanggang alas 3 ng panahon. King seminaryo. Hanggang magarang kalisyon, tahimik. Ikaw pwedeng may pagkwento o nano. Siesta time nga ra, matutod. Puta pinang matutod ka, you take a nap, may press con ka. At the same time, maasundo mo na naman yung kekang pamagobra o na naman kekang gawan. Kalugarang kapatad, nginipin, we are deprived king kekatan tutod. Mi usula po rin kekatang cafe, yan Starbucks. Pagtakan ko rin anak may nigla kayong kape. Bengi na magkapela pa. Nya makanan kami patutod. Ale? O yan maladyari. Ken TV, Netflix, at the same time, cable. At tatandaan nyo yung malatita mo din TV, Limala Channel. Limala Channel dito. Yung sakit na, mag-umpisa lang alas 6 ng abak, magpambansang awit, kaya ba't magmusaning balita. Kibat manalbeka mong pelikula, itang bengi, ang English sila kanina. Alas 10 ng bengi, pamanmiyari pelikula, magpangbansang awit na naman. Kabat, kokok nga na ni kaya, tibe. Ala na kanita. Angini, my God, more than 100 channels, king cable, 24 hours pa. Agyang na ang oras, makapanalbeka. Nya pinang malilyari, ala, tang painawa. Painawa tapa mo, makayan mo rin, tuknang nanuman itang makasira, king Vietamo. Ipo Francis, nga na mo naman sinabi, how do you solve your problems? Nanang pepakilala na kay Katamo, the sleeping Saint Joseph. Itang devotion natin po kanita, king kwarto ko. Itang makakiraya po sa no, siya matutudya, yung gospel tangene. Pota kanutin niyang problema, isulat niya king malating papel, yung problema na. Kaya ba't kabit niya kitang lalam ng pagkera ng San Jose? Ito, may patut niya kanita, masolusyon, di nga along problema. Agyang Jesus, misan ka bang magbagkala, baglakbela, lumipat lang king aluwang lake, low, nang milyari may kabagyo. Mga nervisano ring apostol, alas mitsyap na lang mo king karelang pamaglakbe, nang gagawa ng Jesus, matutod yung manyaman, ginising de pa. Gino, alaman kay kayong mga matetamo nga na, o kayo na naman kasal pantayanan nga na, siguro may ngasabyanan na, tindang kasabyan, biruan mekano, ing taong lasing, may bibiruan ing taong gising, ing bayong gising nga na, niya makinggawa ni Jesus, sibyana na lang. Painawa ya, painawa. Kadwa, atin yung angel, isa no se. Atin yung problema, yung suliranin, atin yung angel. Joseph had an angel, his counsel, at niyang advisor, nepo. Makanya mo naman para kay Katamo, ask for a guidance, look for a coach o manyad advice. King Mateo 1, king Ebanghelyo nga nanangangil, kaya Jose katatakot, balaws nan meng pakikasala ni Maria, uring laman ni atyana, lalang nening banalay espiritu. Kita ngangil ito, ing Diyos, di rin na sagutin kayang kutang. Melwala siya panalawi San Jose. Dati balo ning sarinamong plano, nginigawa na ning plano na ning Diyos. Makanyan po, potang magsikantang counsel. Igami po pari kami ating Padre Confessor, bali ipita, ating pong director mo naman, spiritual director. Kapilan pa mo, may retreat kami. May retreat lake, may kapakyabe, November 3 to 6. Kaya po makakonfine ko. St. Luke's kanita, biyagnan pa mo. O, malyaring ko mag-retreat. Yang one day mo, tingkong paring pek sabihin ka na, Padre Confessor, may pagkwento kami pati ngapon. Importante hila po reto. Sabihin, balo mo na. Mo sabihan, agyo mo, gayang ikandili. Kaya bang na niya ito? Tandaan yung sabihan ko. So sabihin, balo ko na yan. Kaya bang nanya ito? Kailangan taming counsel, kailangan taming direction, kailangan tamo ing advice dari nga liwa. Lo nyo po rin magaling tao. Ding magaling tao, they have one in common. They have advisors. Again, din kayo katang sports persons, lo nyo. They have one in common. Ding sports champion tamo. Pangagaling na no, they have coaches. Imani Pacquiao, niya mo muna, Freddy Rhodes, yung kayang coach.
Ika boxing ng boxing. Ating mama nakikita ka. Turuana na ka po. Banda lalo ka pang musbong. Kingge kang pamag-boxing. King basketball. At lang coach din. Gang mga galing kong mga galing. 5 kayo. Apollo kayo. Ay, kailangan to kanya naman itang advice din kay coach. Mga mo naman. They have in common. Atin lang coach. Atin mag-advise karela at pakiramdaman. Dala. Putay kabisang makramdaman niya. Kabisang paturo. Mayabang ka at sabihin mo, bahalo mo na. Yabang mo ito. You failed, but now you are wiser. At katlo, kailangan ka namang migising. Agyang sinabi mong matutod ko, painawa ka, just like a wounded soldier, charge it to experience. Now you are wiser. Katatakot mag-umpisang pasibayo. Yan sa tingin gospel, itang conclusion niya, kagising ng Jose, ti paranangan inganggang sinabi na ning anghel kayo. Kabud may nila. Itang hanggang sinabi, advice na ning anghel kayo, ti paranangan. Makanya mo naman, kaya katamon mangutang ko ka rin matagumpay tao. Ala naman dinanas kamal yan. Magmaisla mo, reta, pero may biyasala mo rin. Alang matagumpay ay may kamali. Mas madalas, atin mo rin misushoot. You are a champion, but at the same time, you experience defeat. Failures are not tombstone, but just stepping stone. Neng kay magkamalita mo o tintang suliranin, alwan ka pupusan ito. Neng wala serata ng sarili da, kitang pamagkamali. Tingpong abe, niyang December 8 may masyal yan, bisayang mag-abroad. O neng balang kumaing bisa, mani kong bisa, bukod balo na nung kain na, pagdispedida diyang pagdispedida, may katalimaya daming dispedida. Pamila ko, niyang December 8, ikit ke, yung palang PPC President, kitang parokya ngayon. Lom na, o yan yung kekang misyon. Inaman binyayin nga po ganito, ating ang misyon para keka. Kanako mo naman, sabihan ko kekay, kaya kakabata mo, ating kong sariling plano king biyeko, pero yung plano na ng Diyos, yung tikyan ko. Nung lawen mo, hanggang ngayon po, nung ko pari, arkitekto ko, kaya engineer, nepo. Uling may garang ko dabsu, I'm proud to belong to Pampanga State University now. Tapin, uling drafting kay kanita, may mag-drawing. Itatangko, yan ang plano para ka na ako. Ay, kagaling. Ninga na ako, nga na. Uling manguntrate pa bagya-bagya, itatangko. Datang yung panahon, may ka-construction firm kami. Yung arkitekto ko nga na. Pagpagrago na yan, high school kaya pa. Uling maniluan chip na ning hangin. Linab ko seminaryo. Kamuha naman tatang kanito. Balaksang mag-arkitekto ka. Nangaisip mo ngayon. Nga na, alay mo support yung tatang ko for 2 years. Bala ka nga na, tapinggewa ko ilog ko. Kutik yan, yung plano na ning sarili ko. Pero ikit ko naman nung naning talentong binyaling nga pong ginumay kasama mo naman. Nagyang pari ko, O yan, miyasen ko po sakop. Ding apat na resettlement, di tangadwa ka rito. Itang may gumpisang ako pong King Lara, Baliarian, kitang sapang biyaba sa pong Wenceslao, Guagua, niyang mumuna ding resettlement. Bala dapi na engineer kanite, uling punta-punta ka rin resettlement, pagawang bali, kareling may pinatubo, ang po ka rin Pisamban, Bulawan, Miras ko po Bulawan, Sigrado, puting pamagmayabang, ako yung ginulis keng plano na ng Pisamba na ng Bulaon. Ay ko naman pagmayabang, Siyempre, minyad kong sahog keng draftsman mo naman at the same time, keng structural engineer. Siyempre, importante itang structural, uling Pisamba niya ito po itong malasakya. Pero itong plano na ito, sorry po, tatapok sarili ko. Yan, makanya nang ginamit ng apong At least, ginawas na ako para maging pari, mas marakal, may gawa. Mas marakal ko mission. Mas masaya ko kayo ng binyan ng mission at itikin ko. Neng Pasko, magaganap la rin kayo katang pangarap. Naman misundureng sarili tang plano, tapos yung tikyan tayong plano ng Diyos, kalupa ng San Jose, maganap tamo bilang metong ang pamilyang kinawos ng Kristo. Amen. Talakad tapong ini at idwang talaking Diyos ng kikatang panalangin pangmalda. Kapatad, manalangin taking Ginoo, kambeda ng kikatang kapagnasan, baning Diyos, kaya lang ipagkalob. Karing balang panalangin nga atang makibat, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Papa, ring obispo, pari, diakono, ampon lalaking mitagulaling king biyero, king kasuywan king Diyos, maging kawangis na lasang San Jose,
sasalamin king lugod ning Diyos, king kapamilatan ning makaibarang pamaglingap, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman wing panalangin mi. Banding opisyal ning gobyerno, kawangis ng San Jose, maging matingid laking panamdam ampon pamamintula king plano ng Diyos. Abagya-bagyang lalto, karing aldoldo kapalyarian ning biye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman wing panalangin mi. Banding tata, ipakit na ing makapasubaling lugod, ampon masabal, karing familyaro, king kapamilatan ning sipag, tiyaga, ampon mayap alimbawa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman wing panalangin mi. Banding daralan kapag subukan king sarili ra at biyerang pamilya, may kakapanayan ampong kasalpantayanan la, kawangis ning kang San Jose, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman wing panalangin mi. Banking kapamilatan ding panalangin ng San Jose, ding magingalo, manakit lang kasngawan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman wing panalangin mi. O Ginoo, sopan mo kesang mibukluran ng timong metong mong pamilya, lalaming ke kang pangayigpa. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manalangin kayo kapatid, banding kay katang daon matanggap la, arapaning Diyos sa may payang tuto. Tanggapan na sana ng Ginoo, iting daon karing gamat mo, king kapuriang po ni kaligaya ng lagyuna, king ikasaplala tamo, ating mabilog ng banal na kapulungan. Manalangin tamo Ginoo,
iting sakripisyong umemi ng idawon, gawa na kesang matampa king lagyong. Baming pangaintuliran miyagom king biya lang hanggang. King anak kong may bisang midawon king biya na banang sintangan ng kamatayan mi. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoman tabi ake kayo, At keka antimuno, ita sila ring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing pasalamatan da kang parati at numan karinig pa, Diyos king alangang galubos may paya, kapamilatan ng ginaming Yesu Kristo. Pisek da ring sablang propeta yung kayang panyatang, dilanin ng itong birhen king kayang sepukunan kambening alang kasimparang lugod. Si Janing Juan Bautista yung kayang panyatang, at pepakilala na yung karing taon niyang dinatang ne. Uli ning emla ng lugod na kay katamo, kitwa na katang tulang ining pagsadyan tayong pagmasusyan, yung misteryo ni kayang kadyosan. Datang yang itamong pakabanti at manalangin, kabang ting puso tamo maglapo, laking kapagmulalan at kapurian. Uli nito, kambering sa blangkoro ring angeling banwa, daralit ming kay kang ligay ti kamingan, ngaming pupuri. Ikapining banaloy pay king sibuling sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating daon king kekang espiritu. Ban para kay kami maging katawan at daya nala ng ginamang Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamilas at kamatayan. Kinwaning tinape, pasalamatan akat pinuri. Pirasunet binyene karing king disipulos ngana.
kunan iti kongan at kananye, uling iting katawan ko amidawan para kay kayo. At makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na, kunan niya iti kongan milim ko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at tingalang hanggang tipan, hami bobo para kay kay karing hanggang tao, man keta mi patawaran na ring kasalanan, daptanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan. King Birhen Maria, mi bailibya, i Kristo din nangya, at datang ya pa, Inyang ining gaganakan migpaing kamatayan at pangasli ng miyaning anak mo, darami kay kaiting tinapining biyat kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo keng matampang tala kadara panuban sumuyo keka, at mapangbabaming pagamwa mo, ikesanang may sulusulot king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tigmetong ning banal ay Espiritu. Ganakan may wigpaing sa iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban bigyan na sa aking lugod, kambi ng Leo 14 ake kaming Papa, i Florentina imkip nga sa bispo ading sablang pari. Igpa, ganakan mong usari at nga kong tinipon kaniting kaurasan, ikam kong sinimba, karing kayang kapagnasan, kapasalamatan, ding panalangin mi masakit at mayang nabiye, pakaluluan mo kengan. Gaan mo keng karapat dapat magkamit king biye alangangga, ban kambening no na Birhen Maring Induning Diyos, kambenang San Jose malang esposo ading sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panawan, aporian dakat pasalamatan, kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, kagot ning Espiritong banal, sablang ligaya dangal keka, o mayo payang igpa ang gaking alanangga. Diyosig pa tayong malugod at maganak ha. Manalantangin ng tim-tim at mitong lugod kingig patang at subanwa.
Ikabos mo kami, Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Bangking south ning kay kang pakalulo, parat kay mikabos king kasalanan, miligtas king kaligaligan. Kapampanay ming panyatang Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Ginaming Yesu Kristo sinabi kaning kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babaligdan din kay kang kasalanan, nunilawan ming kasalpantiyanan ning kay kang iglesia. Pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibet magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo mantabe sang parati kay kayungan. At keko ang Akin tinuro. tabong ngayon misasan metong tangan king kapayapan. Kapatado ning ginutang Yesu Kristo, ing Mesiyas, ami pangakong datang ba nakatangi kabos. Mapalad tami tam sa blangin lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya, O Ginoo. Ginoo, ako matambang tanggap keko, dapat iagkas mi ay nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tabo para king panalangin kay batning pamakinabang. Oy paming malugod, king pamananggap miyang pong pangasese mi ganiting banal grasya, masapsap ming pagnasan, king pakalukwa na kami, king lugod ning kekang espiritu, banking panyatang ng Kristo ng anak mo, dasna na kami ang timong sulong malablab. Itiadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Panalangin karing pamilya king panauning simbang bengi at Pasko. O malugod a Diyos, kaniting banal a panahon ning Pasko, adwan mi keka, ing bendisyonan mula ring sablang pamilya. Manano na sanang ing panga makabuklat na pilubluban Maria, yang maging inspirasyon mi, ban ibili mi, ing sablang kapanaligan keka. Manano na sanang ing tetagan na pilubluban Jose, yang munye kapanayan ke kami, karing penandit ning kaligaligan at kayalan kasiguraduan. Manano na sanang ing bien ng Jesus, yang manyalangi karing sablang pamilya, kambening espiritu ning malasakit at lugod. Manano na sanang ing grasya, makapakilos king banal a pamilya, lumuwala siya, ban kaulan na loring sablang pamilya. Iti panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. O banal a pamilya ning Nazareth, Pisan metungan moring pamilya mi. Virhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Pakapit nata na po king kikatang pamagsimbambingi medyo babayat niya masating ay suggest mi papanantabi tamo po ni kay kayong mi papamilya gisingan niyo retang bantasad sa daming kikatang pamagsimbambingi ampong agatantalang simba banda po po sa iting kikatamong kapag masusyan at karing kikatang choir abanggit ko come December 20 kayong Biyernes pwede na pong magkatang Christmas Carol. Kasi, kada po yamoy ni Nepo. Nung to keming liturgy kay pang December 24, 25, kanila pa kami kanta. We just have 12 days of Christmas. Kaya ba January 6 mayari na. O kapilan talagang naman ng Christmas songs. Nyaburi ko kapitana ni Simbabengi, operatory, communion event, recessional, pwede tanang magkantang Simbabengi, Christmas Carol, ne? Bata nung dandaman. At sabi ko, manayan ang king
king espiritu na ning Pasko. Dakal pong salamat. Ing Ginoo man tabi kay kayo At keko at antimony. pwede sinanakongan ning may payang Dios ning igpa ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa midane metanat ng kabayapan masayang manay king panyatang ning Ginoo. Salamat, King King Dios, Diyos. mayapayawak po kay kayo. Simbang bege, arapasi simbatana, ing kampana malingo, itik-tik laking sayara, chutning angin mariudan, sapul-sapul kinggalan, arana umetana, at sadyang pagyakam na, inusano bungan niya, arana umetana, at sadyang pagyakam na, inusano bungan niya. Ding sulong kisna-kisna, ding kulera, kindat-kindat, parul ala ugaya, etong buwing mapato. We all have gifts to share. Everyone, everywhere. Let the truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share. We all have gifts to share. Everyone, everywhere. Let the truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share. Every child born comes into the world in a wondrous moment of glory.